Magi na to perlu masalawa nasaba telu kegunaan na keutamaan na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama nigi to mega masalawa rinabita tarfaul bala ripatadingi abalae nariko ang kamilok kanay. Jadi wadi jaji melok makan ri api na palisi pung Allah Taala, wadi jaji melok nakan na kecelakaan na palisi pung Allah Taala. Ya, wadi jaji kuma motor melok na tika polisi. Tapi masalah ko na beta dena ditikeng, yang penting lengkap surat-surat nah. Apa dena lengkap ngap kenapa sitik ke matu lolo baca-baca. Jamaah dimuliakan Allah. Ni gini gitu mega masalah ri Nabi sallallahu alaihi wasallam antarfaul bala ipatadegi abala inariko angka abala milukan. Yang kedua na senabita na iya to mega masalah ipalamperi umurukna itambahin umurukna. Betuana ada itambahin umurukna dua patangan atau pandritai. Pertama, makadai pandritata, makadai ulama tak, makadai andri guruta. Masuknya itambangan umurukna wadi jaji deni gaga matu kolino dena paja si mata irampe-rampe deceng oko padana rupa tau. Ya kong kato mega masalawa malade tu tuli irampe-rampe deceng. Ita kira nabi tai, mita ni matena dena paja tuli irampe, maka dohe yaro nabi tak maku iya maku tungke tau mameraja, tungke tau mamaulu, tungke pengajian masalawa, magai nasaba yaro nabi tak ni gini masalawa irampe di cengi matu nariko nasalain nilino yaro yasen ilampir umurukna. Yang kedua maka itu pandritata memang ilampir memeto umurukna, batuan na ada wadi jaji nadapi ni waktu kurang napatan tu pengalat Taala na ikia dek gaga misengi acok na kurang napatan tu gangkan na pengalat Taala punya kekuatan untuk menambah dan mengurangi tanpa diketahui oleh makhluk itu sendiri. Jadi ia masuk nama kadewe iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun aga na pelo pengalat Taala wat di mana kejadian sabab ilona pa tu pengalat Taala na kejadian bu. Angka ki mak dapu ngalalan ya onronge elona mana pung Allah Taala. Tanya elota. Sabab mega tau melo jok ke pengajian tiba-tiba mak jaluk silakai na dina jaji jok ka. Wadi jaji melo i jok ke pengajian tapa kasi pasengna na sabab depa na lunas cicilan na motorna macilak ke jawana ranjangi dena jok ke pengajian. Wadi jaji na kena pedi isi dena jok ke pengajian. Jadi karena pung Allah Taala tu tiki sehingga angka ki mak dapu ngalalan ya onronge. Elona mana pung Allah Taala. De gaga elota idi tawe ced di bawah elona tawe na rekomatindro nabi be elona namoya ro elona to Allah Taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.